It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 7 minutes before 6. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba ekseni sengiyavala. Bamba ekseni sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje ekseni on the first day of March 2023. Bamba ekseni sengiyavala. Ngikukhuluma nawe ngevesi elilodwa nje kuphela bese uyaphuma emsebenzini uqala usuku lakho namhlanje uliqale ngezwi namhlanje ngizokunikeza lona ekseni. Bamba ke sengiyavala. Incwadi yamahubo 119 verse 71 uthi uDavid kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Nanti ivesi nje elilodwa namhlanje kuseni kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Ngamanye amagama khona izimiso ebengeke ngiyifunde ukuba ngizange ngidlule esimeni sokuthi ngihlushwe ngezinto ezithile. Lokhu sitshela ukuthi ngamanye amazi ezinye izinto uNkulunkulu uyayidedela kuthina, hayi ngoba efuna ukusibulala ngazo, hayi ngoba engasasifuni, hayi ngoba sesiflathele, kodwa uyayivumela zifike kuthina ngoba kukhona ezinye izimiso akafuna ukusifundisa ngazo. Khona izimiso, khona izinto uNkulunkulu asuke ukusifundisa, asuke efuna ukusifundisa zona bese vumela izinto ezithile zifike empilweni yethu ngoba mase ifikile khona izinto esiyoyifunda mase idlulile. Kumele sikubambeke ukuthi 1 ukuze uNkulunkulu ekufundisa into ethile uvumela into ethile ukuthi ifike empilweni yakho. Kwesinye isikhathi uqale kufika isimo bese ufunda into ethile. uNkulunkulu unjalo akafani nabantu, uvumela isimo esithile sifike bese uyafunda into ethile ngesimo esikufikele. Lesimo esikufikele ikhona izinto ezithile uNkulunkulu akafuna ukufundisa zona. Ingakho ngiye ngithi ungakuvumela ukuba sesimene esithile uzuphume kuleso simo ungazange ufunde lutho ngoba zonke izimo ezifikayo zifikele ukusifundisa izinto ezithile ngathi, zifikele ukusifundisa izinto ezithile ngoNkulunkulu, zifikele ukusifundisa izinto ezithile ngabantu esibaziyo. Khona abanye abantu abayofika empilweni zethu basigile, basihlukumeze, basikhalise, kanti uNkulunkulu ufuna ukusifundisa izinto ezithile. Akubona bonke abantu abasigilayo nabasikhalisayo kumele sibazonde, abanye kumele sibonge uNkulunkulu ngabe ukuthi bafikile empilweni yethu, bafike basigila, basikhalisa. Sasifunda ukuthi asingathemba abantu, asithembe uNkulunkulu ngoba abanye uNkulunkulu bavumelile ukuze besifundise ukuthi ithemba lethu alisuke kubantu lize uNkulunkulu. Kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Yabona ke masifunda izimiso zikaNkulunkulu kwesinye isikhathi sifunda silahlwe ngabantu ebebethe bazoma nathi kube sekugcineni kodwa besilahle. Athi uNkulunkulu ngikufundisa izimiso zakho. Kwesinye isikhathi izimiso zikaNkulunkulu sifunda kanzima, sikhala, sifunde silahlekelwe abantu esibathandayo ebesitshela ukuthi asikwazi ukuphila ngaphandle kwabo, kodwa uNkulunkulu vele bavumele basishiye bese sifunda izimiso zikaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi sifunda kanzima, inyembezi zehle emehlweni, sifunde silila, sifunda izimiso zikaNkulunkulu, asifundi kamnandi kodwa sifunda kunzima. Ukuthi uDavid kwangilungela mina ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zikaNkulunkulu. Lesimo odlula kusona uNkulunkulu akasivumele ngoba efuna ukufundisa izimiso zakhe. Ukuba kuthiwa udlulanga kuleso simo, khona izinto ongeke uzifunde ngoNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wayidedela zafika. Khona ezinye izimo mangiyibuka engidlule kuzona eminyakeni edlule, ngibona ukuthi kube kuthiwa ngaze ngingene kulesi simo ngabe khona elinye iside likaNkulunkulu engalazi ngoba ngilibone sengifike esibene esithile ukuthi kanti uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izinto ezinje. Khona elinye iside likaNkulunkulu uyolifunda mhla wangena esimene esithile. And leso simo leso asidingi ukuthi ungene kusona abantu kodwa ungena kuso wedwa ngoba si personal. Kumele kube uwoze experience lesimo ukuze masutshela abantu ngalesi simo odlule kusona ubatshele ngento oyi-experience oyaziyo. Enye into ukukhuluma ngento oyizwile ishiwo ngabantu kuwe, enye into kodwa ukhuluma ngento oyizwile wadlula kuyona personally. Mangikhuluma ngaleyo nto engiyizwile, nga-experience, ngayitaster, ngayifila, mangikhuluma ngayo umuntu oyilalela uyizwa ngenye indlela ngoba into engiyi-experienceile, akusiyona into engiyizwe ngumuntu engixoxela ngayo. Mangikhuluma nomuntu ngimtshela ukuthi ngiyakwazi ukuthi kunjani ukudlula esimeni uzucabanga nokuyibulala, uzucabanga nokuphuza amaphilisi, uyi-experience into badlula kuyona. Masuchazela omunye umuntu umchazela ngenye indlela. Ezinye izimo uNkulunkulu uyayivumela zifike kithi ngoba sifunda izimiso. Manje ke masingafuni ukufunda izimiso, izimo ziyaqhubeka ihlalo ngoba sikafuni ukufunda lutho. Asifundeni uNkulunkulu izimiso zakhe ezimene ezidlula kuzona zifike ukuzosifundisa izimiso zikaNkulunkulu. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.